Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka sinjuk kinong di jan kasi market. Ibat kumi ya? Ngakong isketri jong kini ka market jong. Hakabaya day ka jinglom jong ki market matati ka day ka bang lahaban kerja no. Sipor sa ti sa po ka parking pak sintiw parking sanboy ka ti nitir. Te ka jing kendra nang niru kamday naka ega daw ka day bagi maban prano ikan ka building nakaliang ka municipal department ka odan ka jing kran ka banaduk ki por naduk mencam senam kila dap ai kita ke jing puntip yang ni bagi haban kedria no nang ni ba kinshna no kata ka parking lot ke bapaka ka ban kit ka lakumba saw mala kan di hadin anda kala penkerja yang ni satiru ka ong kala kularhi ngladap wana sign ka agreement do ka municipal ba kinwara biang ini hili di kata ka jing wara jong kiru kila debu hi da kita ki da kata ka por kasamoy kabaki ong hadin sipo benai kat kum ka agreement ka bangi sign ka day hadin ka sipo benai tingim tip ya kata kan simpor kat no kat saw mala ka building ti ni susyanya ha ka jing penya jong ka bor municipal la kalong sipo benai ka la bahapalat la kalong sisnem ni arsnem ru kini le kat bala ken ban employ ya kan ni namar ngiruk ni kerja nang ni na ka benta ka jing bahajing lat jong ka social ngim sim persya na do ka singin kong ngikom ka association ngilapen ko ngu ya barok ki bayang dukan hang ni bana kaliang jong ngim kwa banya pen kiwen ne ban pen kulma namar ngiruk ngi kwa ya kajing itinat ba kajing baha jong ka social ngi la itu ya kajing kapnya jong kani ka matran ngiruk ngi kwa ya kata ka parking lot ka babyang namar ibabun ki kali private ne ki watang ki kali kamay bakin yang hok ru kimyo de anda habakaladan kata ka parking ka balai saw malati kala kambaha palat ken tingin na kaliang jong ngiruk ngim siyam na kerngahi naduk kis ngining kong naduk mencam senam bagilawan ban keli ban yathu yangi ba pihak ban mi no nang ni ngila syong bai thoot ngin mi no da ka bang ngila ya kular bat ngila ya te kata ka sos kular bat ka municipal kumni kala dai naduk mencam senam te ha kapor bangiyo pade ka kubor ka dai hau benai me mo hau benai me ngiyo no ya ka notice bang haban mi no nang ni te na kaliang jong ngi pada ngi ai ngi pan chu ya kapor ngi la let hi ban pan sakawi ka city ngi la tho saka municipal ngi pan por nakaliang jumi banyong ai por lam ngi bangin pat la hi bangin kerja no namar ba ngi don kam hi bangin dang penbet penbiang suamo ya kamar kamata jumi hang ni bangin dang ya seimar barok tendala dat nang ta ka wan biang ka jing ya sngo khmat jongi ba habangi kerja nang ni kwa banyak kerja lang ringkat no bat kini kedukan barok badan hang ni parking ti kajing pen kerja na marka dei baki ong bakin pen prai kan ni ti kimla ban pen kerja tang ini ti haban pen kerja ya barok hi kedukan badan hang ni ti kini kedukan badan hang ni barok sikat ta kim sim layo ka notice tingi kisah kalingo hau benai ni yo tang mangi ti habangi ya keli sekini kiwei ki ong im sim yo jing tip ie ten rei ha kan ni katayo ko baladap ting layo jing tip bana kiliang kini kidukan barok hadru hajrom kilayo ya kata ka kubor bahapo ka khat saw terik kidi ban mi no tin nakaliang jong ngiruk ngim simlat mentau bena khat saw terik syua ke independence tin nakaliang jong ngiruk ngim simla penslam syu ngilaya le no wud hi ngilaya lumbiang ki meeting nakaliang jong ngi ka association bat ngilaya ya rai lut barok bangi kwa syua ban sign ya ka agreement syua bangin mi nang nadangim pat yo bansay ne ka agreement nginum mi ti ngilaya kran bat ki board penyak jong ka municipal office ti ha ka tu ka sngi ka tarik khatway tarik mo ha ka khatway tarik ki khot no ingi sa office municipal bat ha ka tu ka sngi ngilaya let lang mga ni president ba tu ka ni member nang ni po ka association jeni ti ngilaya let ban ya kendo ye CEO bat ha kata kajing kendo jongi ngila so scam ngila yo ban sign sinon ni kata agreement kabakat kum kata ka agreement ka batho hang tu tingila so singan baki ong bakin wan ra yang ni hang kata ka por ka baki bu ha ka agreement ti tho shi pro bana ti ngila so singan hi ya kata ba ngila yo panwan syong biang sini namar kila ong ba kin prisna no ikidukan di babha kat kum kajing yo jing tip jongi bakin sa ai biang no ini kilalong bet kehidupan di babiang dan kam syuban kia rintang mengijulong barabor ni syong hagini pisnam balalet na mangimi na jingkin kin dray andang ilawan kumay kat desa ni ngilyo kita kin kijing dan kam kum hakayaw ki toilet kini kita para kahit kilapala association ngem syam na pan kan diat ro
Di anda habangila kendria pada ngila lum ye ki mar ki mata jongi haka khat sau tering ngila dep lot te ka shulong ka jing ka jongi menta pada hakini ki kendiat sengi ba ka khat sau haduk kat menen ka sengi ngidon hi ka jing kendiat bat kaliang ka municipal office namar ha ka bayade bat ka light namar ka light hang tie ka de ka basuri charge tina kaliang jongi ngi ongim dei kita ki batip banang ya kata ka bangin le namar ngi barbor kat tangi siu ya ka belait ngi siu bet ka bill bet ka ba 1 point bet ka bill la ka dei kat no ngi siu bet kum tahi ti nakaliang jongi ngila presya ya ka municipal department bakin municipal office bakin le no ya kata ka light bangi nakaliang jongi ngundon jing tip ti ndrai kim shim la le ti ndrai haduk kat menen ka sngi kan dadon kata ka jinga keren ka bala kham ka bangila ngiru ngila rai khat du menen ngi ong baladak ngem yo ya ka light ngi hap ban protest bat ngi hap ban mi perthai no mo baginya pen i no kanya kata ka jingsha jongi ka jingsha nyon ben jongi kiriu kan thai hang ne po ten rai ngi sngongo pada bandang lingba kata ka jingya kran jongi pada menya mestap di nakaliang ka municipal kala pai biang ka phone changi ki ong bakala long kalai tingi la let ban kil ai kita ki number jongi bangin tap ya kita ki recharge ko bangi recharge mo tingi la le ha kita ki meter baru khat kala biang ten nakaliang jongi ru ngila snngokon ngim simdan jing thot jing issue di kabakong san pada menta ka bangingi kwa nakaliang ka sunjuk jongi ngi kwa abet ya ka safety hangke hakabayadai bat karukom syong ya kidukan bat karukom ai kidukan jongi hangke hoot kadai ka jaka ka bala khapnya palan ngemla banong bangin runglut kani kamar jongi barokhat hangke kamar jong iwei nong syong dukan idan kumba shipau berni idan gibadan san berni idan gibadan khatsan berni kibabun kum tamon marhang ni kala khamhe ka jaka ngiyo hiru ban bo ya kamar jong ban set hang ne ru kamar pelang ru ngiyo ban bo kamar ngiyo ban bo ndrei ha ka bayadai bat kidukan sathie kala long bala khamnya sebab palat tangka space ban ya ru ngila syuhun na kahun na kabanta kata ka bagi ong ka temporary ngila syai hun ndrei nakaliang jongi pade ngikwa ya kata ka safety ngila yakran ya kibor jong ka municipal bakin yang ngikin kierno namarhang thi kumbangi syong no kadai ka jaka ka bangi baro hingitip kam dei kin ka jaka ka basngan hadu kata kumbalong kani ka matran hang ni ki khambun hi ki mo kumbaong ki jing sniu ki babun hang thi tingi syuyo jing tip kumta nakaliang ki brio ki basyong stage po stan boy ki batay yang ngi ong ba ka jing sniu to ka bun ha kong hang ni ti pidan kam hi ban care bahaya ki rukom man ya kedukan namar ngi hang thi ngilik syong i kedukan menta ngi hab ban syuker tang di plastik namar ngi pelut e kata ka jingker lentang kam de ka basuk yang ngiru ti ngi la syu ya request ya ka bor jong ka municipal bakan yang ngi kita ki jingker ki babyang ti hendrai nakaliang jong ka office pade hadukat menta kampat syamle ya kita ibala ibor nakabenta ka bayadai bat ka khmat ka entrance kini kata ngi la syu le hi ti hendrai kita ki ibrokhat ki doko no namarba ngimyo ya ka bangin syong dukan ti ngi sungu no bakawai bangil ayo ya ka light tingila sedang hiban kerja no namar kajing bamlet jongi sathia namar ngi don kam ya kajing shan dangi syong hang to po lem ka light kamla ngimla bandi ya kamar ka jongi namar kamar ka jongi kadika jan ubri u khampet bania lara kam don kajing syai kalong ka bajinja ti hendrai anda bangila yo ya ka light pade ngila sungsngan bala dangi bo ya ka tu kamar bro simit ru ngila yalam ya u chukidar bangi jubo hang ni bat ni baro si katau bala dan bat ni hang ni hapo parking lot jayau taxi stand ti uni uju ushukidar hiu bangin ra menta sathi ti ban syong ban sa kat bat Raja Katsa. Jakat sao atau pira syong ni Na jingking ni wan yalam ni yo jaka be hang ni ken bangin syong ken ria ini hang ni. kai Hakapor bangidang sedang wan ti ka kenja hi ka yo nomor bun ki beri tempat tem. kira menta dala ya Mentar sulung sedang di ban ya terang hadu mentar kidang don ki beri ki ba kidang tip thamai mentah hakini ki banai ki banai kidang don ki ba tip thamai ni ka yo mentah ni. Bun ki bampat tip hi kata. kajing syong ya kadukan hang ni kumbangi ngilan mi naduk na po jingking mak kran haki ars nanti kalong ka ba bayangi kajing ya le kajongi kalong bangila syai sya ha ka po bangidang wan syong ningkong ling ilong kumasyong sakran dan manu batip dan manu bai namar kani kalong kabenta ka ba sya po adu mensya ka de ka parking jong ki private kalimo
Ti uay bantip banwan ban ang bandan kayo siya ni. Wat ubasa hajayaw ru kibon kibamtip. Kibasa ang ni po mau karo kibon kibamtip. Ti kalong ka ba bayang iya kiti kipor. Ti hadian arts nam kumtahing isa sedang banbiang kayo kajongi. Anda kala sedang banbiang ti hadu kat mentang ngilas ngutenat kan bangen syong hang ni namarba ngilas sedang banyo bandi kan. Kajing di jongi kajing itu jong kibriyo hang ni kelabon jong ka rikasi jantia jongi barak kawai wat sedu se jantia baro hi kan ni ka rikasi jongi wat kitores ru kila sedang bat itu yang ni hang ni babon hi kijuan barabor ti kasulit kalong nak kabasosi ba menta pat de ngi hapan kerja abiang sethi ngila long thamai biang ti salanu kibriyo kin itu yang ni sethi ka shemjing e ba namar kanu kayo ka balong thamai kamday ka basuk yangi bangin advertise ne bangin pen snow sikipat ba tihin ray kaday tangkatahi la nakiyo nakinikilat social media nakaliang jongki ba pin snow lam mo pin priang lam ya kanika news ba ya ka khasi market lara sipor sate sipo stan boy jayaw te kalong ka ba katahi ka kubor ka ba ray nakaliang jongi tingila syya le kat bala ibor ngi syya tho de kitugi jing tho apa ki entrance jongi baya kayo khasi market akriya sipor station po stand boy